oh good morning adiachi adiachi bi afeni asore free mpaso a ya tititi nsem bi a Agradaa enra obeka na ibi break down bi a kire de enti a bigi de beto wo se Agradaa de nika 20,000 and odi interest aka ho ama isi aba be 28,000 na Agradaa be yi ne ho ano se enye nokre ono de ondi obi aka ondi obi aka na ono so a omo obi abosia uba program no so a share na menki kan sim bi nkire ona tisie de ase ade nani ya da ho nti no mebe keka sim bi a kire nkofu bi ama nkofu bi atinye me bi ase se de be ya obeti ase so wati ase because enkwasiafo bibiri bi de omo ho agimu a we need to tell them something. King George also greetings Peter. King George more utimi ba program no so amechia obetimi so share na wa share na mo nyi bi so TV na ye di nkomo ha wa osusu ntimi nye wa de so be ba camera go comment ya comment section e be kansa na ya chichi ba me be chichi oni me bu a file ensem bi kuta mo wa me be chichi ma chire nkufu bi tudi oba program no so a bo modern na share program na yini nkomo bi na me kansa bi nchira osisi e yeah Maame kansa bi nchira o me kawo the reason why Agradaa and Maame Ngeg3 entokwa na start by any the reason why BJ Black Jesus scholars here the ababeto so say Agradaa de nika 20,000 with interest of 8,000 which is 28,000 euros who enye sika ketwa nti yemfa ne says a comment no ono nko ani bi ba me be cheche onema bi wa Agradaa ne Maame Ngeg3 entokwa ebe start wo social media no so no the same sikasem ya etinsem na ekoso no the same story but different content timasem ni ba the same story but different content unim die ntia Maame Ngeg3 ene Agradaa start akontokwa no Maame Ngeg3 be kan wo social media the same comment na view obe commenti say Agradaa de nika Agradaa beto na ade ontuaka tirie o metwe wadwene si bibi so power ha mo so bisi good morning dear brother Yakubu tirie pa say de be a obo hu say ensem na ekoso no the same story but different content say de be a Agradaa na nkasa e mama part na adwene beba ne bi so tirie Maame Ngeg3 ka kire Agradaa say odinika yes of Christmas time bi mu a Agradaa beto na ade ontuaka watwe Agradaa mpeso obetuaka etini buafu say Agradaa mpeso obetua ne ka eno na de Maame Ngeg3 ne Agradaa ntokwa ne start ba ye o eye huhu say ye ena Maame Ngeg3 si na ontua meka ena obetua meka ena amankra no koka kire Maame Ngeg3 say Maame Ngeg3 nto ne bo na sikare de ya Maame ne be de ebetua Maame Ngeg3 si da bi chene ade the same story na bia na bigi so activity dey ba o kire say Maame ne de nika no na emom enra Agradaa be kan sem bebre e wo social media na ne nsem bebre na wo kan ni nyina kire me say oni bigi ene amankrado omontem enye okay all because of peace asumdue kuwa na wo so open busa ho say die nti na Agradaa all of a sudden osi opa asumdue kuwa ma kire wa because ensem no clear ana Agradaa so pese o kire say sese onu mpo na tamfo no mo ne kono ebi ti se Maame Ngeg3 ene saa Apostle Judas na saa na Tina TV no omu mpo tinase na emum na dofo ntinase Maame nkire oni mebu ha se watamfo bete wase a na se watamfo no hu se wo be hwe ase wo hu sese wo be koto wo nani sese wo mu so wo ya okwase wo nani enu nti no wote wase na wotamfo de ono wonte wase o wotamfo bie no obete wase da because onkoso ni problem wani gie ni problem na emom hu so wahwe ase de obetry so obete wase enti se wan hwe ye na obi ni wo kun wo town no ye wotamfo na ene we na adwen se wote wase a emane tirimu nya wo dem a won kire se matamfo sisi matamfo potemase na madofo na ntimase
watamfo na omote wase ni nim se wahwe ase ya na eba no wanim gu ase ya na eba no nti no ye defe wa ye se yete wase ya na wani beba ho so ya kire wo se de sitie tie ne ha ade nti na Agradaa so opepis me kire wade bi ha wotimi ma analysis ni me hwehwe mu a mehweye no tie nti Agradaa so opepis me kire wo Agradaa ebeko prison or the ohun wo prison ho ye chi ne na wo court nsem no nim ne ohun ho according to Agradaa mpo no say lawyer bia otua lawyer bia almost 1.5 billion 1.5 billion lawyer ye kasamafo enti se kasamafo ko kan wa asema mo wadi nkunumu a na omo ko ntokwa ma so ye kasamafo eti if you pay them a normal. If you give them money, a normal, because they spend their time, their energy to talk for you, to defend you, a normal. Etitienie ba. Agradaa eko prison onim ni ohun prison ho. Okoye police for to na no ye de ne court nsem ni nyina no onim ni okotete ho. Ena wahum mpanyimfo bia they have power. Ena wahum mpanyimfo bia omo authority omutimi command man yema ede esisi so. Wakohu saa nema ni nyina ho ansa na oba etu oba okoye no so wahu se nkrofo bi wotumi a omukasa edim tie niye pa wotumi analysis na me kire wo no obo se beti so eti Agradaa pie wie ye no and was study niema bi ahu se no onya asem a ye wo mpanyimfo bi wo mo ba asem ni mu a eniema betodi ene wo mpanyimfo bi wo so otumi se saa kenken kwa nti obeya ahweyiye lawyers so be man advice the customer phone be man advice Ethiopia ba wie ye no anche ena yankasa ye vice president Baumia so authority o mamure mfi say no matter who our vice president is okura power okura tumi the whole Ghana nyina ye vice president no okasa ebedimu eti the whole vice president etimi akwa visit eye reverend Owusu bempa sa moment ni dia Agradaa yembe hye no I'm telling you something ni yembe hye no because when him say links bi apio ho eti san tokwa wo timi nko I'm telling you the real fact and the real truth ba wo mi akwa visit reverend Owusu bempa na eho na mu na Agradaa adwene ye say besesa so peace enye peace no ope wo wafa no ho adwene because onim so onya asem a wan ena ekoka ma no now ye hwe ade bi wo ha Agradaa all of a sudden the peace na o yes o make no e ono ankasa na ne bambo wo hwe se onya asem a ebetimi aka bia ma no na afa ebusa ho se edie nti na Agradaa sabre na wo ye Agradaa no okohye na bosomfo nyina ese ni nyina sisi de ofa nyamedwuma e de abodebo there's a reason behind everything obi a decision bi obeteki bia ya na bibi bata ho obi mfa na ho adwene kekekwa ya na bibi bata ho wakohye na bosomsum ni nyina gu ena osusisi de Nyankopon ayede afre no Nyankopon kro na wo frɛ no me na me nyina ho ena wo su na wo nyina ho eyo no na sem no oka se wo bagye bi se wo ngi ni eyo no na sem no oka because edifo ne asofo mu bu Ghana nyina no omo si Nyankopon na afrɛ omo me na me ni ho eti wo hyehyira ni bibia na se wonya hyehyira na hye bibia de na se bibia to atwa enti wo so allegation against him concerning Agradaa sika gari ni nyina ya hye ni nyina egu sese enye adwuma biom eti wontimi mfa asem bia nto ne so ni nyina ya advice na abi eti bisa ho say what was the main reason why I was she no chire wo sa ni ma bi koba ye make say wo timase a eti koba asa na se wa hye na fa nyamedwuma de a abosomsom ne sa ne ma ne de sa nsem ni nyina egu there's no evidence nothing I obetimi use against Agradaa in the time of a confusing ko wa hye ni nyina egu wo twa egu nti wo di asem bia be so ani komu a konfudwuma nu mu a emfa eno de asɛn nti si wo fa nyamedwuma yɛ abɔnebo eno fa nyamedwuma bɔnebo saa nyamedwuma na ɔbɔnebo ni nyina so saa bre no no ne ekuku damfo bi kum ɔne asɔfofo bi kum a ntokwa no mu ko na nyɛ ntokwa ketwa ne emu ɔden pa
emu ode pa keka asem na enura me hwe ni video no o ka asem bi se Nyankopon se ti ho Awurade Nyankopon wi ase ba esi Agradaa se Nyankopon se touch not my anointing. It is say ono your anointing. It no obi touch na wa touch Nyankopon ani eh saa time na Agradaa emeye reverend mama part ne ho anwan no wa touch anointing fo bebre wu. It is say na wo so your anointing dia ene san krofo no touch o mu nyina o ya anointing ni nyina no eso pa o mu nyina achew we can't see me pa achew wa because ene wa beti ase say touch not my anointing dia ene san krofo ni nyina eso pa o ma achew sisi wati ase dia tienti a make kan sansem we no ni video na enra oyeye no be I think say be Ghana time be 11 something to 12 o'clock na ya had yakobo wanti me de no me papa bi kura da no pe na meeting ni sa ni video no ye na Agradaa person che so opasumdue sa opasumdue dia asumdue so ne nokure ne nam eti eyese ye kan nokure bi kire no because open nokure tie sa Agradaa se opasumdue dia asumdue so ne nokure ene nam eti e be kan nokure bi ayede a kire no nokure ne enie memma Agradaa remfi se Maame Ngeg3 ntoko na wona ne kon ye no estati with the same BJ. Say we promise BJ, say one promise BJ, wa ba be chire mu say ono de won promise BJ bibia. Na emom osa kan sem bi say o say BJ e de ne comment to ha. Adenti na amanfo nkobusa BJ say eye Black Jesus Collins say adenti ana wo make is a comment we na hwan na wo de ma no. Na wo a wutie mi ahwe me no wo busa ho say eye Agradaa na mu oni BJ omo ye close omo ye friends eja wakasama no eti se BJ di bibia beto a ade na Agradaa mu musu nkobusa BJ se BJ e de odi tu we me na odi ma me ana na mu ma ese oba Facebook ne be chirichiri obi a one ne ye friends. It tells you say omo friendship me to ate en osa kan niema bi se amankra do bagana BJ bagana or the car ne mom e say oh my asem na ni o ntina se BJ bagana or the Range Rover ne ma no owie so na wasama ni ska to fuel o kan san se ni nyina asa to owie na o so san krofo no obi ama ne takuma ne sempoa onu mumpo ene mu bibidie tie o me de anya bia minim se BJ ko Ghana na nsia akora me nya video bi hu se Agradaa che se efie nyina wato bi ama no se 2 bedrooms. I don't know if you na sem so be akwakosi ebi efie na odema BJ na BJ akoton wo pe hu scan I don't know but you ha the main reason why me no di nkomo no di me say entokwa Maame Ngeg3 ene Agradaa start kon ye no a beginning with the same story with different content Agradaa Maame Ngeg3 ka kire de se odemika otua ometua ma no e ho na de ntokwa na start ye me de oka o de meka betua na oso me bro nya ade e ho ne nyina de be hu se sa ayi 18 kalata Maame Ngeg3 aka e da ne ku mu no eye se Agradaa na ye ma no sadi o e na de sanse mu nyina ba e na start ya bedua ne bisa ho se e de nko a na bebantira e be ma Agradaa ebe dan n'echi ama nkrofo a omuso ni mu ahihia ebre mu odin na ene enkrofo omu din na tem e ka ne hye ne san nkrofo no ene wo fro mu a na me nua ba Maame Ngeg3 na me bra na Tina me dwene ne mebuwa na menti ase ba afi no mehu se ani ada ho clear sisi mehu se Agradaa adani clear se ono na sumdue kuruwa na wo se ode aba no na dofo ntia se na tamfo mum na tia se ntisi obewa ni emani ama ne nkofu bi atia se na me study the look of things me mitimi hu se ebia enye 28,000 ana 20,000 euros bia e na ebia Agradaa e promise BJ ana BJ de me Agradaa nemum there is a failed promise bi ho ebia Agradaa promise BJ bibi onyanye Ibia Agradaa promise BJ bibi onyanye
ana ebi a ono so de fa ho de kasa ana ama se bi nkwasiafo bi so aso mu a omo so kekeke ho asem a omo de ye nkwasia video ene de ye wo ho ye mo bi pese Agradaa aka hunu se one Maame Ngeg3 ntokwa no sei ne start free ana ma Agradaa remfi se asumdue na ope no ye won krofo bi wa they don't want peace, they want problem always. It is say Agradaa atiase ehunu say there's power belong to people. Etumi bi kurakura krofo bi ntino obebre no ho ase apa asumdue dia ohunu say say tumi na ekura krofo no atamfo su kurakura tumi bi a obetimi dia wo ne sepane nti wonya ahweyi very important ba very important. Sisi ya nopa ewia enumre na Maame Ngeg3 de Agradaa be kebia na ode beto ase de ni wura fi sisi won na chire Agradaa nsemu ma no emu pa esiro me si the same tokwa na omko ye ema ya ti nsem bebre ye ko wi a chire mpo no Maame Ngeg3 eni nkrofo bi ebo nchenku ebe ka chire Ghana fo se Agradaa baba ko ewu binim se otiase o media ho de binim ho he ba ye ti ya na se Agradaa ba bi ewu abra bi ewu so obi a wo ne ba na otiase ana owu hwe se de ombesimi sepe no and also pass bi kuru ade a ene obete no kure nsem because no kure de eye ebeboa ene be ma ho ayede ye mom tie se asem we ne hye ne so Agradaa nsem na wo kan fa bigye ho ese kan fa mankrado ho aye me won pa to the sense say na me nim se obetena se akakuliti no ho se obeye sa de ne da den so ne wasate ye nti bo hu se amankrado ene bigye o kan o masem se de ositie bi ono o mu ni nkomo na emom na kan ne first de ya enkan de bigye ekosei amankrado ekosei se na eko sisi de eto atwa ese ye hwa de ewu ha sisi se obo owusu bempa di a ofre ne ye papa owusu bempa if you say pa sometimes no eni mebu as obi kan ya kan me ni da but esi afa ma men kiraw asumdue kuruwa na o ka no na men kai eye Agradaa ene na dofo bi fans ana na dofo bi ensem bi a esiye sa asumdue kuruwa na o ka no Reverend Owusu bempa eye eja bempa ye sa bre na Maame Ngeg3 ene Agradaa ekono Owusu bempa be hie mu ka say ope asumdue kuruwa eno so de ntoko kese pa ba. I'm telling you, me see the same story, different content. Maame Ngeg3 started say oni Agradaa ekono mu ye din ene ode meka ene wantua ene me expose no ene say eti sha bre no so na Maame Ngeg3 ene amankrado ene Agradaa ye baako eti ekoba asa na misunderstanding aba misunderstanding ba ye no na Owusu bempa so support Maame Ngeg3 eti ono so still na no so pe amankrado asem eti na akwa ye hu eti ekoye hu no ena Reverend Owusu bempa se sa de a amankrado minimo Maame Ngeg3 Owusu minimo mumma asumdue emra montem eho na tokwa foforo sa asate Mrs. Asema America no the same story with different content and a stati I don't know Owusu bempa so pass asumdue I don't know what mean to Maame Ngeg3 fo and I say and a stati paja eti mamu ma Agradaa remfi say sa asumdue kuruwa na wo ka no sa peace na wo ka no Owusu bempa de sa peace ni bi bai e wa amankrado ne Maame Ngeg3 ntem amfa enti sa asumdue na wo so opere de eye big problem bisi wo ni ma mon reversing go back na mon korre asumdue kuruwa no wa de bi kan start ye Owusu bempa no so pa asumdue between Maame Ngeg3 ene amankrado because say the isi kokoko na amanfo frefren on pesa opese o mu nyina o mu ntem ye okay ekusi say ekowi achiri cases ene bem enti se ni mebu o wan den won wanye faster uhu enti se ne mesisi Agradaa ti me ka kire Ghana fo se even na tamfo anano mu di na temte se Maame Ngeg3 mu
ene omumum tinase ene na dofo tinase dia a big mistake. Uye nipa na oye badwene ba na odwene ko akira e ma wura mfi enkai e ma chese e ma wadwene kura mo se watamfo bete wase ase no wadofo hwe wotamfo me se wotamfo te wase na ye wahwe ase ntira wotamfo o te wase na chese wo bebutu chese wo betofom wo ne na ase wotamfo bete wase no no obeye baako a no ohu sisise waye okwasea sisise wakwa akopem sisise waye jimifo sisise wani so atew enti wo betra so bete wase se wa antemase enti na metuufu no enti watamfo statise wo te wase a no ohu sisise ne de wahwe ase a no enti ma utirimu nya wo da bi dada se watamfo bete wase ase ne wadofo watamfo kote wase na da okasa watamfo ni rafi anaka so tamfo no ho ade achinya osisi de ye twa bibia so hwe me say obi ti se kinsile pepra sa akwa we odwa nanum bibribi me say okọ Ghana ekohia eya Agradaa e ma Agradaa de ne ba ne TV so e ma branch ejiji damu e no say social media de we na manfo di Agradaa tem ne de na medwene ho kra me ntiase ene de ma behu Agradaa de me mpini ma obi ani di Agradaa tem me say Agradaa obi obeka na asem bia Agradaa wo de kan oyem to kan oboto oyem menya bedru Ghana de meko ama o free Ghana ekọ abuchi no Agradaa be ye the biggest enemy o say Agradaa ho fi Agradaa ho sei Agradaa ho sei Agradaa ma na hwe Agradaa ni hwe me see me ma wura mfida na ma wadwene na ada wo da se wo tamfo ebete wase ase no wadofo a big mistake ever in your life and obey no se wo tamfo unim so town wasel ope owu pe wani nguase so onyawa anka yanchi wuntum onyawa anka yankum onyawa anka wase hye ono bete wase ase no wodofo a ehuhiahia mu ahia bremu ahokyire mu odi wachi no or better was yes in any pakon. A big mistake ever. Me my townful beer and what time you with me at my sit da. So better my see a navy or no one's who knew and who knew who so kind of fools were to my own from him. Now on one casan home tunnel. So better my see you so intimacy or one a lie. Hold I am from home. We go be your time, Penman was here, Pemu, Pem was say, ne, or better my see I'm you I am a doffo, but I mean shall a mistake mean yes, I was a mistake in it down my life mother. So what time and then the one who no what you have to say a time out time who knew for swap, call him. Baby Ujina call him the cancer and punish him for a Maame cry. My man Sanka will sing or baby to say a trade funchi. I branded a coupon. Agradaa ever fini mantem enye sa so ebia na onim no ye ana ebia bibiba ne tirima oka later na onunu ho enye. Think before you talk, think before you react, and ko react ansa na wakodwene esa obe okwasea. As simple as that. Oba bi ti se etwe de funchi ye Agradaa hu se etwe de funchi astart ye etwe de funchi no obi epuna ma etwe de funchi na etwe de funchi aba. Oh, Maame me slow. We dey fache me fa. De na amanfo ka nyina na e push up. Me have video ni sa na ma wosu miti na me say, what a big mistake. And che etwe de funchi free Agradaa fi na start here. Maame we bra, Agradaa bra. O friend say na kola. Eso san krofo we nyina. Obesa aka se we ye no dofo. Bari ya gopum. Mesi se oyo okwasea baako a na oyo okwasea mienu a ankense hwe na okwasea ye no miensa enan de na chese eye jimi completely. This is a real truth o me to say you me kind of raw na akere o. Why a mistake baako what na say we mistake me nya biom mistake mienu eye normal because ye nipa ye de che ye buy akomam miensa enan enum eye jimi completely. Ta nipa no wo ye no ho hwe ni wajimi. Enti nya mistake baako mienu na nka se okay ma wie na wasa koye miensa enan eye jimi na wujimi no sa jimi no uhia duro ese ma woduro because eye jimi completely. Why would you fool first, second, third, fourth, fifth? Then that means you have a problem. That means you have a problem. A big problem. Say me who say Maame Ngeg3 any Agradaa you free
mini problem ho ne ko Agradaa ne nsua enyini hu nipa Maame Ngeg3 ne ye enye na no chabe na woye na yesi odi ohun se Maame Ngeg3 ye bibia ma wo da bi niema bebre na Maame Ngeg3 betimi aye bebre enema bu wa hu hia kura se beka ho asem Maame Ngeg3 wadi nkomo bebre mini na di nkomo bebre Maame Ngeg3 adwene ne eye bebre I'm telling you bebre ni nyina stories bebre namu nyeni nyina na ye re bebre stories bebre stories be san se on be ya moaje adi ntiri he me se ankanye se ene omo try se on be ye te se asudua anka me se nka bigye sike ya anka obeka yi nka Maame Ngeg3 be ya de asen Agradaa kom se chinchina Agradaa de bigye ka wonkutua or the best say me kom din but atene abusu ame de me pese me ka ne ma bibi ba me kai wo me di ubisia na me kai wo se sansem na ekoso e wa Agradaa ntemo the same story with Maame Ngeg3 fire but a different content Maame Ngeg3 any Agradaa ntokwa no estati say ye odemika ontua the same story ene koye ya na koye kese and I feel me expose the same story and a story ne start ya na reverend usu bempa de behiem so ono so pe asundue between Amankrado and Maame Ngeg3 asundue and eno so be peja eti me sese anema na wuhunu na ekoso no the same story content na daso na asasa wo but the same story it is Agradaa ni remfia montwe na adwini nsi so se asundue na wo pe ne nye na asundue ba wo asundue na ba ya chewu Everybody Yankopon. E ba ya che. Eti sesi a me fa ne se Yankopon anka bigi akoma. Na bigi eso an control ne temper. No no so be kan sem bia e be pagya wo. E ho na obo se sa watamfo no mote wase no monte wase o. Na emu ahwe ase ne o manigye. Because he say no Maame Ngeg3 o provoking crofo bi more wadofo ne more am wadofo na kansem. They are provoking your loved ones. Say omo de kuta wankasa wonsem no omo de yitu abonte ho be kire Maame Ngeg3 de asem bi obeti afam Agradaa ho bia ye ensem a Agradaa beka ana obi abeka na wakeka abom no so abeka ne de but ensem e be free bigye ho beba e be free Amankrado ho beba no sansem no ye stronger ho begina so de ayade because ankofo no no manante and the dangerous one eti Maame Ngeg3 ne ma wo ye nyina she's pulling them to speak. Ntubu mu se owusu bempa bloggers ni nyina yete se han na Agradaa so opasundua moma na sumunyu no enye sa na ti o they are pulling the loved ones of Agradaa no mon cancel no mon fansem no kire mo se do mu yeri nyina ha sa na afi Maame Ngeg3 se me ka kire mo they are pulling them nti Agradaa don't make a big mistake emma watamfo puli wadofo mo mon cancel so ono dofo krate ho na hu so watamfo no dofo aye free aye careful they want information aye niema bo you need to be smart asa ono yire ti ho na wo yire eno tamfo pa aye free na ka se o me de mfam ho mere na aye free open information obenya soso aye fact information so be out easy it you have to be smart emani nya wo deda there be so watamfo no wadofo bi e wo pay information and when they get that information e be blast it se me dofo woni matamfo ye free pe na mafam ho adwene because asema America akire wo no metamfo no bete e easy e simple as that se me nya wo se me dofo pa me na okone wo ba ene de woni metamfo bi onim se metamfo aye free mo sresre na maka se o me de mfam ho me de me do no da bi me do pa ba se na woni matamfo aye free no me fa me ho adwene because matamfo no benya me a ombe kumi a ebe free me dofo no so na akọ me dofo no de be ton me ebi ana me dofo no ko onko ton mi o ebi okochirichiri esimu bebe wi achi na me se me da ho it you have to be smart very 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 smart. And some ben yanti, audio ben yame bon fa Agradaa. And some need bebre, you need to be smart. Don't be happy
that your enemies are closer to your loved ones. It means they are family. Be careful, be careful. Be careful, it's dangerous. Nti ene Agradaa se wo se watamfo te wase. Me se video no Agradaa na ye yo eda ho. Se Maame Ngeg3 so ba bebo. Te waso ne tie video ni ya se Maame ken. Me nyi bi mfiri me fa bi nka wo. The statement of Agradaa was say ene enkrofo no mu di matem. Enkrofo no mu kura o mu fi se o mu mpem asem no ene o mu potimase esene madofo. A bigger mistake. Watamfo te wase sine wadofo. Me see that statement a big mistake. Watamfo bete wase asine wadofo. For the way. For your downfall, you for know. If you fact. Tuba tina wana waji atu musa dia. Eni na wala. Ena medika wawe ni achira wono. Ene nkoma Maame Ngeg3 ye no. Ensebia Maame Ngeg3 ka fa Agradaa ho a. Sansembu a na sometimes no. Adofo start so omunya ntokwa no aye careful. Because after my Agradaa any Maame Ngeg3 ntokwa ne start gidigidi no. Na Maame Ngeg3 so ye madam for pa. Penasem ye di nkomo. But essence say open no kra ka kire omu ba ko ntini ba ko betan ba ko bedo. Etu koye middle person one here ba ko be ube mistake. Iti Maame Ngeg3 be kan sem bebre. Agradaa so kan ni sem bebre. Ba metena se hu ni say no. Maame Ngeg3 e ka wo si Agradaa do we business. That was me statement I be making you. Oh, your business client, I only need business. It's not about so come and eating almost school. Oh, your business, Oton Wadie, jewelry, on £1. I don't know Nema Oton Tom Bibri, and Agradaa or Ghana, or one or Toby Mawa. It's business, so the idea is to keep work or Dickemunia the day, over Cotona will be with customer win tria. It's so on Tria or car, man, Obitria, that was the whole show. Maame Ngeg3 ya bubupan no so hu nsem na make Canada na chese nsem na chire say I support Agradaa and no start so far no na okeka nkosesem the same story nti se ne Agradaa ewura fi we nyina na o se me pass ndue kuruwa me se asundue kuruwa na maame ayi Agradaa so ope no it's all because of meme analysis no all because say vice president Bawumia akovesity Reverend Wusu Bempa. And I'm saying, Brian, chain, coin, who say, to me. There are people that carries power. This is not a matter of God. Yen na ya bompa ese Yankopon mo ho ban no yin free atamfo ntem no mfa yemfa kwan papa so. Na mom microphone to me was as wo. There are people that have power. Unya asem a wo hu se de nkofo bi kuta to me. There are people that have power. Ka say bem straight. No matter your situation, the uncrophobia or mobile situation, no more kasa, you just so. Said the Edrubia, you just so easy. They have the power. The power belongs to them. The power belongs to them. And you know, to Agradaa on him you could ye, and on him you tea, and on him the echo. It has to be no beckon in a moment. Mamma mouse simple scenario, Binamuni. A bra, a chama wound to me. MPP regional chama won to me. And Chibosi Yako. Or ne a Fiashua Snigger. Valentina, a pure Valentina, any problem, a Fiashua Snigger. No think you ain't a Fiashua Snigger and push him 10 days in the 10 days in a miniature say Fiashua Snigger or Codem. A Fiashua Snigger P or the apology and a buy. May Chewa Dibu per se, why do you money maybe soon who say there are people that hold power. Or buy or the apology and a buy. Also, media, then I please, you have to forgive me. I respect one. Okay, I say, Jimmy. You know, by no, because I respect one. Share. And look at Kena or Tre, and we say, prison, no. If you're sure as a nigga or call, and now one call. One call me what? It's your soon, dear crew, and now walk and see if we be never. The Hussein Kufu could to me, all Casanos or kind. I say social media to Quintino. So okoye adwuma kra enkrofo bi si Agradaa de okun social media odo ba siti emfa no iti ono wontina ho emma Facebook ntokwa emfa any business say nti ono wafa no ho adwene all because we hu krofo bi onkuta tumi nti sisi wanfa asomdua amba na oni owusu bempa anye free a enkrofo no onkuta tumi no they will pull her down
they will pull her down. Lawyers advise womb and penny so advice said a bear a coin be a man. It was ya asubia no campaign. Let's say, oh my okina, who's been party near me a channel or pave way. Sasun be a crew and also a more person. The NT and a doffon so a chum was she say, a yet dear would saw the Asubia bar, a town full of the Babagada. The Babagada. Maame Ngeg3 Agradaa asimbuwa sa asimbu ko ade meka Agradaa ene na na Brown enya problem se woni na Brown edi nkomo na woni ne ye free kura na ene ya ebra Agradaa ene Pep Donko enya problem no se woni Pep Donko edi nkomo kura na wo de sere na ene ya eti Agradaa musa na ho se edi enti ena ono woni obi ku ana wotan obi na se obi ni ye free a ne ya adenti na ono wotan obi ana obi na obi ono ni obi ku a na nipa no koya asomdua ne ya me kai obi ntira na Brown tama na one na Brown ku na Brown free na adwuma mu hode ende a entokwa ba okoje ne ka free na Brown wonyina omo ntokwa ne start free se na Brown eso ni owusu bempa e free. And someone a bunch of person will tell almost story a bunch. They are packing the sea kutu, and say, Boy, and Kentra. Nana Brown, any Maame Agradaa and talk when you because say, Nana Brown, any Owusu Bempa free. 18 no, only Owusu Bempa free no, and Ma Agradaa on tono because on tears ye say, I didn't know Owusu Bempa problem. No Owusu Bempa kwa. Wo na Brown wo da so ne Owusu Bempa ye free a wo de wo pass bi asomdwe be na wo pe Satan na Brown so pass bi tie ni pa o tie ni pa tie ni pa Satan na Brown ene Owusu Bempa ye free ene ono Owusu Bempa ye ni good chese oye ne de oso pema no however oye ne de opema ni bia one ne okay ena oye adwuma ma wo so Agradaa ena say wo Agradaa wo ne Owusu Bempa ba benya misunderstanding eti wo expect say na Brown ena Owusu Bempa ntemonte ono Owusu Bempa so nya problem ono so ono Owusu Bempa enko enye sa dia ono so ba be enemy ono so ba be the same thing o eti ni hebu wa menua me say Agradaa bia na no refi ebia na no refi but say nobody can be chechi si bi me pese Agradaa ne nkrofo ne nadofo a munti ne me bia se ne ntia se hunu se one Maame Ngeg3 ntokwa ne si ya na start the same story but different content sanity but abusu ya ho de me nu besi ya because bi mbre nusa ene me se akwa adwuma na me hu se bije eso be ba life abekan se bi utimi ba nko ade a ye ba be so ne sim ni mu ba bi a photos bia ne be fele baby I no kro won so ye better it be too easy because me I'm not ready to support anybody me dey me hunu no na meka because dey Agradaa ye me hu kura adwiri me se me yam kura ahye me eti me say we Agradaa o say we ho ahon o I'm not ready to support or to fight for anybody say dey me hunu no say dey tie na meka no and there's no need kura say we be ye free kura sana ye hu say no me nua say dey ohunu no kana sa na ko wanim because be wi akire kura no wo na wo free say wo ye ne dofo a wo ko ama no obeba be yiwa ma eti dey ohunu no na dey wo te ase ne kana ko eye simple na ye say me koyi me yam nyina me ko ama no masa ebi na wo hu you know we are no extra careful. I extra careful. Me, I'm not ready to support anybody to make anything for anybody. Me ready for that. Say the me no sa na meka no. Na me ready to say na anyway ko ye free for free way anyway masa me dey hu na meka no. Mo be ka na ye hu a be ka ne sa. Because kwa support ni be wi achi no ayekosia. Ye hu bi pen. Ye hu enya afi ni ye be hu. There's no need. Se nipa na afili se o video na o kan ye no kre o be support wa fine on support so man ye hunu sa na ye be ka no because Agradaa me ye hu be straight e ka o de ma biji wa be ka ka o de ma mankrad wa be ka o ma mankrad sika wa little benzin wa be ka wa keka de o se o kan nyina awie ensem no kra kakra bi no wa keka o ka so o kan o be ka no mo o be ka no mo
Osaso yo ba. Me enye me nwanwa. Te busua. Ita Anokye me de aha. And I'm do besi. It me see the reason why Maame Ngeg3 any Agradaa ko the same storyline and unhunu. Oni bidie mo start ko. But a different content. You actually go different headline. Actually topic in a for and a who decide to so for one now Chinabi 17 what I say will never come live for his bloggers. Yeah, well, one year I am a choice. Me dictate man. Me bloggers me give you no mudi nkomo. Nti also when you careful na that's a beba no. Audio, the channel audio because audio need the audio chrome, maybe audio chrome. What's that? Obisu bebo bi omo ntia say audio chrome. Nti audio ni de e wo chrome. Nti e be wo chrome sa. Chrome as you, chrome as. Obisu Peter Anokye bi si ore ase mfa bufu no time team ya na ehwe me. Ma adwene na me kire. Me de me bo bi a audio nti ma adwene na me kire. Sidi ni hu no na mo hu na meka nti no se also woni menya adwene a o choice se also woni menya adwene also fa kwa adwene we ba adwene ba we nyansa fo so sidi hu no nti beti me akire wa adwene Peter Anokye me de makra da se bo amesa akọ adwuma kwa pepe sika be didi nti ne aha na mo bisi o nya mra o he me o ti nya pidi amponya kopon de nature no we shall no asifu nya makra. Bye.